Uyingenza ukuthi ngithemba ukuthi right kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu. Umfana Gogo usephoste ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke sebebeke kwi-car accident. Ngenhlanhla-ke wayesebhale ukuthi-ke sibonge impilo-ke kusho ukuthi akekho-ke oshonile oyingane zawethu basindile-ke kuyona-ke le ngozi yemoto. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ey'nkundleni zokuxhumana bakhombisa-ke ukuzwakala nayo-ke lensizwa esasencane.